Enemy spotted. Goblok. Kenapa sih Batiro mulu? HP gue ini emang udah kentang banget, cok. Nope. Trackingnya bagus. Nomor 2 di mana sih? Tembak kampret. Tembak woi. Nice shot. Bergubung dulu data gua. Okay. Gua ambil. Terus sekali lagi dapat. Gua nggak mau sekarang ngap. Gue masih inget ya, masih belum ada inian gue. Ada bapak-bapak teman-teman. Basah, ampun. Tunjukkan eksistensi kalian. Loh kok hilang? Ada bapak-bapak teman-teman. Stop lagi. Enemy spotted. What the fuck? Nice. Oh no. Susah guys. Susah teman-teman ya. Sorry guys. Susah guys. Ada bapak-bapak teman-teman. Kita mau ngabirin. Tunjukkan eksistensi kalian. Cukup menokin aja guys ya.
Hack. Reset. Wih, sisa 2 lah. Oh, sisa yang sultan nih. Oh, ketahuan gue. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, saya tidak takut. Ya, gagal kelas. Tadi sultan nih kena sama gue. Aduh.